Pa obnova kreće 2015. godine i prvi je došao otac Saša Mitrović po blagoslovu vladike Teodosija. Ovaj hram, inače, od 2004. godine do 2015. godine je bio potpuno zapušten. Dolazilo se za Božić i za Vaskrs i za Svetog Savu, služila se molitva, a ostale dane ovde niko nije bio i tih 10 i više godina hram je ovde potpuno bio sam. I silom prilika ti Srbi su pobegli od neprijatelja, od albanske rulje. U severnom delu Albanci koji su bili u manjini, oni su gore ostali i oni danas i dalje žive gore. Ima ih negdje blizu, čini mi se, 3000 Albanaca u severnom delu živi. Dok u južnom delu, kao što ste pomenuli, živim sam ja i moja porodica i ovdje više nema Srba. Pa ne znam šta bih rekao u vezi toga, osim da očigledno neko ovdje ne voli da Srbi žive i da ovde imaju svoju budućnost, da ovde dolaze u svetinju. To je, mislim, eto, neka prava istina u vezi toga.